Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka All Lingam Organisation ka breakaway nagi kinhon tray mon ngobha ya ka bala seng daki katu kat ne ki samla na ka thain ri lingam ki ba kenthop yo Benjamin Mausor bam kwa hedwar blay u lead direction shirkon u Cornelius Nongbri u Kennedy Hasha u Quirinus Mausor bat kiwe nadu usnam kat kandai spa prapun rio da ka jingtmu ban peneteli ha ka jinglong shipara hapo ri lingam ban gentiau ya ka pule puthi ban penek pensa ya kiriti restor lingam kumju ru ban penek pensa ya ka rukom bat khandau ki lingam bat kiwe handai kan ni ka kenhun kala syuja no bat sange trekam jen hadu khatlai snami ai bat dei ha ka arp khandai tre uluber aja pesan lapin ki embiang ya kini kenhun ha ka balajet bat pentamai ru ikinong kitkam jom ka kenhun na ka benta ka samai trekam jo snam arja pesan arja pra ya kinong kitkam lapin skam do ba Quirinus Mausor ubolong we ni kinong seng bening kong ya kini ka kenhun ha ka jingalang blalong Havani Hall pendeng rei nong ston ha ka balai don lang ru ki kenrem kilendan jom ka thain ri lengam ki ba kenthop na du uba Pius Marwen bolong MLA jong karani kor uba Methodius Dakhar bolong MLA jong ka Motion Road ki balong ru kem ki kongsan u MDC uba Australi Rashir ki MDC barem ba kenthop ya u ba Nondi Dengan ba uba George Renyau ki officer ki doktor ki padar ki pastor bat kiwi Nila bandon lagi jom hiduna. Hati pengilang jumi, hati beri jumi. Hendrai i input tangaki. Imla kan singkileng mengi, imla kan ku mengi. Imla kan banya keren, banya kenok rupan kamden hukum dah. Kata nila kan contribute ngibel kong. Katong ka ba ada jumi kalau berpenek pensa ya ganti kan dustur. Nanti lain hai jumi saya beri nama. Midon ya kan ya bujuk conference kita midon baru kecil temu blueprint midon. Next ka end objective jumi kalau banten tiu ya kan jele kai ka sport ban sesya kita kisah talent nagari ka dong nagari ka kai jumi. Nangka katong ka ba kamat ru kalong kumno banyarap ya kisamla pule jini balak dek jing pule jingkang le ndre ki bompan yo kamyo cha ye ilat kenti ngidon kum ka organization banyarap tentajo next pada bantin keladur ya dukun tri ko dukun peta jong ijai triu lengan kamar hadu menta bidang tri kita ki lemkha kita ki ba unga ba ketang kaya lo kadon jadi tikli banten keladu lalani hapan ya sakma lalani hapan to sakma ni de bandon ke history ya kamenor ya kabalale bagi bantip ru ya kabamenta bagi bandon akhong ya kabasakma te hangne bamia lu mata une niyo ni tu ye ki rurang ki experience ki ba long pun ki man para soni ki ba long ta in long yalam ki ba mai phang ya ki ba long than ki choni na lu ki pa ba sa ki long pun ki pa ki choni niyo ba slow ye ki ni ya ki chutang ki choni niyo ba sa ye ki experience ki choni para ba isma ki experience choni niyo ba model ya ki presence ki choni ba manta ba nami ka presence ki choni ba de kumno de bangingat sakma kum percaya beliau. Nak kita tahu berapa ki noyang. Lalu kita kau berkat ijukran ni kini kita berlomba. Kalau kanu percaya beliau. Nimla kan surau kami cuma tanya ke balasan. Nimla kan surau tanya ke balasan. Anda nitip ya kepala nitip ya kamenua, di forum ya kamenua,
Ini dia pemerintah, nisai dulu pemerintah nampak ketika awal. Maka kalau baca kerja buat ikan pokok tanya yang baca kerja bahasa pokok tanya kita nyusul. Hendaknya ikan pak jom kariti kerusur kakal shot kakal kerja. Kita nak tinggi jual lu kalau baca kerja. Kerja kerja pokok bahasa pokok nutrien ini orang bakriam pernah buat marah. Coba nak mereka tinggi cara berbicara halak kacau kakal shot. Halak kacau kecil, halak kacau terus tu. Dia kenapa macam ni? Kabaran kecil, kabaran kakal shot, kata kali kacau beliau baik. Sen bangun shot kakal shot kecil, kata kali kacau beliau baik. Teka cipro yung beliau, ngilay cipro yung ibahe. Nama, baka kami iskin po, apo ubri yung kami, kilanya baka cipro yung lalu kaya cipro kabalaya pa, kaya cipro yung kabalon la kacong kariti adusto kakasyon kakti, kata kabalaya ya cipro yung kami. Tiga kuat benong kami kapor. Andai kami ingin kita mencoba all dengan organisasi. Ngipjong bapak berperiam di kakasyon, berperiam di kejadian, bapak sejak kali terlambat kami hati. Andai mereka cuma bilang kalau kabagi ship yang kita kecil kecil, berpeneh yang harus turun berperiam yang kejadian cocok. Ini benar ship yang kecil kecil, berketil susu, yang ni kacang beliau macam ni. Dia berketil yang kacang beliau. Bapak kongsan, minumkan mana kacingnya telan, kacingnya teli, kacingnya suku cina. Hak mereka yang ngasih serong mengalami mata, pengadai jadi dengan minum hak kacingnya teli. Hakayam, hakaim, hakae, hakasan, 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 hakai bentang, hakai papalian. Detikadam kecil jauh mesin. Bahkan hijau di bawah lima pendapat kecil berdiri kampung kecil tadi. Ni jauh itu ini malah ada berkait terkelipat ki cakap kampung kabrin yang terlalu inang kecil. Ini pandai kepala hebat. Naya presto ngiri pa premi teng nyimpan kecilnya tu. Irama pandai dalam nama. Imasani IMDC. Yung hindai berbunyi di pelajar periode macam. Badai berbunyi para kami saya ingin kiusu. Kalau bagi orang baca periode kubah minang lepas. Nailalan lupa kata teman sim bangin ya baik para mengi lari untuk pria para mengi ya tangkal lah para mengi bagi sebenarnya pak aku yang bah kilang demi kilang besar hak berbagi kopel dan yang penting bisa kenal ilang kejian bisa itu memang dengan kisah itu memang haki sabda kan haki konteks berhaki wei benar gilong besar gilong besar kata hal sini saya kilang tak ini tanda mengalami misal ini dia bagi salah ini dia jadi bapak kau dikiwei ini dia jadi bapak mau dikiwei bentuk dikiwei kata apa dia? Nyemso. Hendai kiwai kiwan berhenti. Kiwan itu dia kacau dalam kecikan macam. Hendai bunyi isim nanti. Kata dia kacau dalam dia. Berkacau dalam ini kubal orang minum fat kecil beri atau jaga ini kacau dalam ini baru.
Kajaka kau boleh nak berkumpul. Boleh pelak berkumpul. Ni dalam hati cakap itu. Kumbau orang kira nampak mana? Ni dalam kita game kesai, game dibahas. Hati bol di mana semua? Hendak aku kirim bagi cakap apa permit dah mau. Hendak aku kata pun mau. Ni dalam cakap bagi permit dah mau shoot. Mentang ni dalam video. Midon biru-birunya. Midon sekali mal kok kedau ibang kodol apa? Apa cakap ini? Tinggi lagi kita perlu kecakap kabala terpang. Lalu kecakap, aduh, kecinom, jauh kecakap ini. Shri J.G. Ranyal, appreciate. Next, Shri Morningstar Mosor. And the next award goes to S. Dr. BA Honors, SP, the first. And the second one goes to Disclosure. We are honored to present you with an outstanding journalist and reporter award, a coach for international boxing champion. Leadership, founder of All Organization 1986.